urho burire kandi hinde uri kugamba gakorwa kandi nana ebyo uri kutekatekera batahi bawe bakabasa kugumaho kandi iwo kina magara nahabwe cyo mwentu bakina amatsiko ago ujang no ijaga kuguma uriyo burire eco naco tune kwa sindarhanga inoboko no tumwe nabyo kantine mna gwatano naza kubikora undo kora bakunyaga utahaza no indizoba utotwonanija kumaraho ntakonkoro norya nonywa kandi uriyo munjo byami eco naco twine kuba ntikisibirarhanga inoboko no jet school fees ot balance tumanya biho tumwe na afutani tirainaza ngaje boyora hijo mhanda ruhanga gutemaguzaho kandi fees ora washashura umwaka gundi ngene cyo naco ine kwa no kisimira ruhanga kandi wabo inamaka gati agahurire wabo inabana barho bakuzire nabashoma eco naco twine kwa kisimira ruhanga nanye ni isima ruhanga abo kugira ngo inshiriyaha kandi nyinamatsiko nguna mwine tata nawe nomwe aharyabo abaru kusima ruhanga abo kugira ngo arahurira bwizoberkana no kuba good morning mujurisi good morning Charite urirota ndire kurunje nanye kubushesha nyeshanga hanuya nkaheza kutwara ibintu for granted byo nibo wagamba nkoko nibyo kusimira ruhanga aloje shongo njyango tusime mukama tumuranganize nariye tumuranganize nariye tumanyise biyakoze umahanga so nabwecho ebintu byone birukubaho buri kimwe cyona okotebekanise kora nyomwe bazyo okokozire aho wahika aho wabirori aho rabire ecoyine eco takatungire eco rukwenda kutunga ahori that Charity even mentioned about the family you have. Yes, hari abantu they are number one rich people in this world taine mwana ninga bayinomwe ahereze kumurga mbwenu ebe byona hatiyo shangano jo tunyesente mazima sente kazinte konko ininka family yaho. So we stop taking things for granted. There is ande biri 19 byokwezi kwa mkaga niza yorwakana katukisimira ruhanga twatwayakire shara konga tuongere. I mean we should celebrate every day nko kuri na nembera yone iturumba turanu yakwereza mu program ya sisimka this morning on program yiteje Nyamurunga TV West okuruga hato kusiyashaha ishatu twija kuba tukwine kandi twine bingi byo kuganiraho niwe nabo cyo tusaba ngo tuyegiteho tubase ugenda hamwe izo ngo kumwareba TV West yone tebekanisa program rugogoma zaba twine Mayor Hopefuls bona barkwene ntebe bwa Mayor okuba kwingana kona those who are willing kandi ntwiza kubantu bakusyaho live bakushobora nteka iba kwini ninga shivu tunu mbega mango kigambo live niyo butunu mane ndabara banja abo mushonjinja tungenduka this young lady Numja kwa mutureba live ngo ningashika goreka tubutunu. I love you ladies, I love you. Yeah, eto nico butunu umuntu kumbuga na butunu kugamba na butunu no kibijuka. No bijuka bugira ngo kubagambe live bakurasa ubutunu. Cyakuza munongo mu. Meda kumangura live niyo butunu. Ready. Mujuruzi namkacho. Face mbugine face live. Live nonso tnekintu kikuba nkigendo misho. That very moment. Anyway, live butunu. That very moment, there and then. Kandi cyo cyenyine. Live. Kutari kujangu nebyo kuza kurabira hari. Nuko twabakira cyo program lecho butunje Charity nyine Vincent Mujuruzi tuza kuvuganiwa mpaka sheshatu abariyo mahanga gaheru basebona abanyabo mwebare ogumana mwijuka mukatureba aha TV West decoder zona kanana online kandi ni mwabariyaha imwe tukabagamba mutwabaheza abo kubambire nitwe kumara keire mbwena habwizo bariye biri 19 izoberi rwakana twinamakorga kurga umushonda zitari zimwe na zimwe but most especially nsakwantureba makagitu. This is what we call domestic violence. Emhondano yomaka. Yes, emhondano yomaka obutabanguko omumaka aho kugenda ukazowa mrana okihaye mpangare nunji erikuba negamba je erikujwara je erikweseba je erikwetereza je webare nyo obuye numbarusheka
watamurebera bene umenya nkine cyaburo magaraga umujuruzi kanchi kugambereje mishwe ni mfutebeza kanindojire mpeta mbo shino jango ne just Kareza decoration. Eza hata nango hareza decoration. Yo, that one I know at least. Aha. Hata za kushango shanga nguno zao na shona yemero mchibuga cha mshanzire. Aja tumbwenu omwana ogu nashanga tine buzubu nanye nakumutwara naza kumwora Kano mwana bamukwasa. Anti namugita abana banje ninza kumureba nko mwana nje tine cyaryetenga tubugamba tubimarayo nangwana nabo abo wayishana nyina nabo bimuka bagira umwana witogwe no mureba akakura ryo mutetsi mbwenu kwarashye nora wa mutwara tine nkojo otarumugarra haine nkojo tukega kubugamba no tujurota obutaka bukuka dera ba sister charite beshongora rero munywano wanje bisinsi natere ngoma batagurra rero oshanga kachina na Uncle Speed barba MC mbwene mureta abantu babandi bona mbarundaho bakore cyafayo amatayi tugiye tugajwara mbwene runakuruba very Carrefour. Ndio ni kuratira aho kandi jiro mu mbaga kuko ko no bishobora byona mbere imbere kuko kandi kumbere benyuce kintu kimwe ndende mukama yebare munonga hawe jangwe kinkacirwa mukani bato takigarukamo akwa ndebere nkitaskinga aza washitwara rayitere ebe binte kwa biri muno birebire inke bitine mani nkambi yabiremire my god gracious atiga hategesha charite bajya ngutubikore abamwe tukubigarukamo. They are not right as they seem to be. Biremire buri kimwe no kizanda hiyo kuba kujya batoyimuka ugira ati umuhinduro tuzaho mwe niyo rangu uzana yo nakushoborera nkiba kitari umuzanzi dera bechikabeterana rero bagira manore ba umukazi ko kubota mujugire ne mutama arakafutaha mabe agatarize kai ndero ngwene mwe kunganyo gwa leta cyo gwa leta kiriyo gwa tahento gwa taho mwendo gwa taho hata muheru no kujuga ubutaka bukuka mbwene mukazi mangu wa mutwaro mbuteka wa murabyo mukanisa nko kutishemerire ba reverend ba faza ba shey ba hibona ba blessinga and you're like now this is a good start and this will be like how it looks like until mpaka tfire hataho mukisya omwana wo kubanza bihinduka mukantu kache eje temyaka nkebiri bihinduka mukache ati rukundo mwetanika kufuruka hari mwetanika kuza mwana hata yana yishko mshisha tinka mtekiri tinga jire omwana wanje you know hat handa hache mwasya mwana wako wakabiri you don't know what happens tingu manyo baho kusisikara nho kwizire mbwena aho no twizira tukashira hambozi ya Professor Katerega agenzera karondo mwana w'umunyankore mwana murunji bazara abana nangwa batamu n'abarongo hato mukazana narongo mbwenu aho byahika boreka ngo omukazi kanatera umushije ngo nawamare abajo mutwe ngo arumwe nkojo ngo nawacebero mgongo eshagame basa kuba yakwatine ibyo bintu nyena mbufura winge mbuhurikirize rero mbweno joto mukazi yes no joto mukazi two kubata mwombe chiro totazira kamotoka haka utabana batashomere to bundo mukazi naza kutegana sibwo hate byona wakabikora yabisya amaka wagareba emotoka nzo wazireba ahurire aine university mpango omuri Kampala nebindi binje bintakwasa kutebya ngo naheza emweno shebzibe biruna no mahanga gandi mwentu teka ngo mukazo byahikaho naja kubara hakiri konga itugambira bari mu mbuga z'amateka kandi kutubire nticeberana naho abana DNA kureba umukazo ogu akabo witu ninga kahika yaje birra twashanga umwana umwe atari witu mbwenu Professor Katerega aine byariyo natugambira kandi no mucara nawe tubasize kumukwasa ahasimu na wariyo nagire byagamba bwena makuraga ejo ndiye ne stage mwe nayoreka ngo badru na Noah bona nabakaterega then ogogo wahereruka hatuwe strongly shows that this vehemently this son is not
esani tukaterega nyokonga kuruga from the beginning of the times ngo kubibure rigama ngo mukutandika kwensi nyonga tandika ninchiruza katerega one kandi tuyonza zakura akaterega umustori kasi najangwe takamtera hoga ariyo nambehera katerega tachirwana niwe tukureba narinda basinde professor omurugendo rwebyo kushoma charite ariho bakweta self actualization wayitegereza je most professors by the way no take time to very serious abo kubabo evyo khereza attention tubachiba attention omurugendo rwo kushoma aho bakogaho yes ariho byo kuba n'urwana nabyo kara professor atachibireba a professor at that level because you see ko kweza kutunga PhD hati ogire bindi bintu wahandika byinji kuza kuhamya ngo yenda tuye turuhukereze so look at his age yes look at his level of education ogo muntu yashirere ko bakweta self actualization yes naba ebintu binje byenda kumato akasi professor asa kuvuga motoka yonkuru professor naba akoreke ngo temusalamu hati wabetegereza je I just want to agree that the professor is saying the truth areba ho aha basiramu ari kujata tkaterega ubuyabe natasiyo mukazo gutara twesiri ataragambira tumwe na hataramu natorire shaheje atadeye ari kunono y'obusiramu agenda zo makago ndijo mushinja ronde mo mushimurunja ine micwe n'imitwaro za tambutasiye techo na cyacu amakuru agaka tugahurikiriza abanywanyi bitu turebe domestic violence aho yatosi lukaterega lumiza nalongo ijole shibaya yara kundu kwanule ebintu byo nokuli ebiwandiki byo mugaso ebyapa emotoka yali yabireka makaga bwe ebuziga makagano Professor Katerega zalumiza nalongo irankunda okumugobamo. It will be very difficult for her to get what she wants. But if I disappear mysteriously or I die, I have a chance to own this place. Bino kubitegera cyadidi byavudde mu kebiri nega butonde kubana Professor Katerega byazala munalongo irankunda ngabyara zintu banomo siwe mugwa mune Professor Katerega kusemo kuba mu kisira kino mugonvu agamye nti yasinze okumwewunyisa nti omwana DNA egu yawandude gwa badasinga okutekamo sente okubasinga okubeera expensive mu Uganda lwaki yazaalibwa mu America mu hospital singo bunene kumpi mu America Saida Sinal oyo kumpi yamalayo omwaka fulamba adeze kuzaala kukulidi naye mpiro yoka yebatukuba mu hospital izo $300,000 nakati kikyasasula naye nanyiniye yaliwalyala Douglas buli kalungi asomerawo international school of Uganda basasula $2,000 buli mwaka. onasikiridi nalongo gwagamba nti yamulabirawo emizeje olwo naye gwe kusaba kooti bakola endaga butonde tetwewuunyisisa nnyo entambula n'embeera za munnaffe twali tumaze okuzitegeera kyetwakati tusaba era ebyavuddemu byebyo. Katerega agambye nti amazidde okugula omusango ku poliisi yeekabalagala bakola okunoonyereza ku bintu bye byabbibwa. olwekyo twagenda ne tuwaaba omusango ekabalagala eyo naye tebatuyisa bulungi nnyo ekyo bagenda nayo tebafangayo nagenda kubikola. Professor Katerega zakyogera lunyi nga mukazi woono bwe yali amukuba nga n'obuvune bwe yafuna ku mutwe bwava ku ye. Guno baabukuba ate bw'okuba omutwe gwa professor oba okoze bubi nnyo. Kyokka bino Nalongo yabiwakanya. Agamba nti namukuba talina ene breed teyagenda mu kintu kyonna kiraga nti ya breeding nga yakola ki. Mugamba saakuwa omutwe gwange gwali gutunula bwe guti mugumanya omukadde. Amyuka omukisa polisi mu Kaprivian Luko Yesigire ku simu akasizanga Professor Katerega byaguddewo omusango ku Nalongo ogwo kumubba tuwayizamu n'abantu ab'enjawulo kubadde ntino mugisha nga mulwanizi wadde emiri y'abasajja ng'ategeezezza nti abasajja bangi mu Uganda ensangi zino bayitamu tabanku mu maka ng'ebyembi abasinga tebavaayo kwogera.
ebiseera ebingi mu Uganda cases za domestic violence bwe zivaayo omusajja n'agamba bannange nafunyemu obuzibu omukyala nkuba omukyala amala kwemirembe angalira bweru tanzikiriza kubeera nga mbehavinga ng'omusajja mu nyumba yange abantu balowooza nti ono si musajja mutuufu kubanga akoze maybe omukyala bye yandikoze. Embeera etuuse ku Professor Badru mbi nnyo era ngivumirira. Nsaba busabi gavumenti eveeyo eyambe kuba ebintu bwe biti bibaddewo mwene ensi ng'abantu abanene bwe bati bafunye obuzibu bw'amaanyi abamu ne bafa olwa stress ennyingi gye balina. Abatulaba eyo ku Bukedde TV mwategeerako Professor Kateregga nga wasa omukyalo oyo oba tutegedde mu kkaaba wafunye ebizibu kati watukabira tumuwe magezi ki addeyo ku nnono y'obusiraamu n'obuwangwa afune olujja lw'omuntu ajjemu omukyala omwana w'abantu ategeera. Ronald Kasasa Zuwazura omwe yahabura ngo agaruke aha musinge gw'obusiraamu aze omuketereire ayihemu omukazi nawe aterire bashwera barenjera hariyo omwe mbwenu nja kumanyisa otherwise wayese bahariyo omwe naija kutuntuza akora ebyarikwenda oburo alternative nkakoje ngo akagabirwa obusente bw'abaganise kare akwayombekere ndije katiremo ndije omukazi na hariya ubundi aha kabe hariho na naha haro aha na hasisikara ubariyo noncenga mujurizi Professor na ine china mutwe najya tumutwe gwanje gwakare mugumanya tunugwogo uriya najya tunyotinda mutira tukare atakazwa ryara byashobera but all in all by the way omumbaga gataho yagira ngo government erjeyo ayambeho abukuba noreba charte ebize mu kifuba naturally ati nkati kuzagamira nti charte mbingiro musimuka bateka yangu ninyenshebe kwa mbingiremo harawa bichaje kifera atebyo kukutanga kubigamba the blame is on you like what kind of a man are you hatu maka abo abashija kwenda kusigaza that public appearance linkechire we don't talk kongati nyena gambire na mwena hatu umuntu waje kusustain ngeri yenkojo yo kureba abuso I mean umutwe kugira ati numujangwa karenkani nshantu mukumanya arihe kina guri nogera ngo kuri yafire nke kitabakyo na I'm looking at if that man die of course ihangara kaverirwe aho kwa ine binje byariyo nakora kandi bukuyambihanga nangwa rigari yo gogo nyine bongo twasoja mutwamwese babuja mu Professor nobody should die under domestic violence so nyowe nitega ngo no bwire government kurugayo kandi kahurure binte seriously because abagerezeho ku reporting enshonga za domestic violence nibakwereka ngo cyangwa iyo wori yo kutabaza umukazi kugira ngo birajyona bijyamo umukazi na atine mushango but there is still a way okushanga you know when ushuti na wakarimwa neferia unashiu how why you so nyowa bwanje we need to be paid attention to we as men. First of all, we are an endangered species. So you mukabika hango na wareba Professor gu it is na story mpango by the kumanyisa ibintu binge biri bigendo misho and not because ngo bigendo misho makabita ka mukaza kabitwara za kadi zama motoka manyabiha yagira munka hati cyaba hakafa ninga kabuzubwaho umukazi ayine chances zona izo oninge bintu ebi kandi oreba judicial system yitaha justice ri ino kwetarikiri oburingana za charite naruganka sibira rwibare nkanyagarita kariya ancestral home nkaruzabuza nkagira nti mkaza kujumbura ngo ibambe ngo mushaka guruka rwampara ngo byapa bitu ngo yahatere cyapa dokushire ngo kukiri kamanye bye bukatuzama no byaza mbaroya umuntu koze no manya ngo iki kintu ni cyetwara amuhiru numurgaho bunumurgaho tachikiriya rinje ni sigara safe baroya bahata batachirinka bakarawe mbatambura habiragira kubine kwa mbetambura ba judges abayine kubana bakurikiriza bakahurira inshunga hato umuntu wamuhikajo kagiro ko wamuhwehuro mukutu biriye byawe bishikire ntukinga amatata kutuyingura konka bwabirwe mujurizi nanye nimbasa kwendera ngire side ya Katerega omuringo gumwe ningo gonde konka tumujurizo yishike ngo na hagati yaho umushaka wakubine sente hine engeri no sente yone kamandinga tukugendera kwendera umuntu twakubine sente hino kwa kugenda nawe akajabiriraho hagati yaho
hati wo mukazi wo muka ukabebirere ukabebinyatse ukashambwini ko mukozi wo muko ukashambwini tibiriyo shangwini toro hata umuntu abanza zo myejara byejo hati niyabo kugira ngo noteka cyangwa umushijo go kagitwa nawe muyicerezana ngo umushijo wawe iwo kushohora hona no gurabara bamwe byo no bakore cyafayo hati bakutomuka hato banko mwana obatori mukazi tori mukozi tori ki bakutomu chomoza aho gira ngo ce hati tuza kwihayeri ya revenge eyo kugira ngo eno wayorekere ngo ino busente bono wasakore cyo rukwenda hati kankorege ngo miya ikana torture you psychologically amherwiza bashanga umuntu yatwaza nkogu yahendera nkogu ebintu byabankebe so nyo niteka ngo makagit to balancing as early as possible kugira ngo wagira ha sente tukumanyisa ngo wabe cyafayo mucyara kugira ngo yagira sente tukumanyisa ngo hatu wabura kuba mucyaro mukeyoshime kuba nobamo so niteka ngo umuntu kuza kwindro bunda kozirebi ubundi omunebero revenge hazimo tumukira kuchimangwa bakazi muri no mbashasha obore no ntunga mujirizo yo no ntunga then ngira nti konka bacyare nte tugume turanziye yo kare omanye ngo editoche yo kusya muntu ne affecting abana affectinga ruhanga we you know amwerwizo bashanganiwe later in the mix watunga complications zitari zimwe na zimwe repercussions zikurugamo nazo zibarakwa nunje mbwen we have to balance as early as possible. I agree with you. Katujiraga mu rupazamo of course tukiriyaha niwe program ni Sisimka TV West tuyaga shows boma hari mu kibuge cyambarara twahumuroka cegaruka tukine binyi byo kusiye mpapuro z'amakuru n'ibindi tubikizire tarugaho. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 350 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Okwa mukagoko nitwisha kuba ntushaguze kiro echa World Environmental Day ahabo kugira ngo TV West etwire na inageza programs zo kurinda by'ubuhangwa ebiro 30 byo kweza kwa mukaga nitwisha kuba niturangirira umusinguzi w'impaka z'amashomero agarabega kuzireje omukuhangahanga w'ibyishongoro narishe bitebyo ebikwasira kurinda by'ubuhangwa ishomero rasinje ebirabona byinshi bonishiwuri inzireje reka twatanise omukurinde by'ubuhangwa byitu ahabanyensi yakubanonje bishagiciro aba beige abaruguza no kugura amataka Muka Generation Development Group abari kurinde by'ubuhangwa bwensi hamwe na Mizabibu Gardens abino buhereza burunji ubwa hotel hamwe n'umwanya wo gukorera mu mikoro Otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake kataka kutuhenda kanda kajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwenkoko ezuwa nibire nangwa mwizu reka ndete yebitoki nki 10 nesano yinkwa bataka mu nkwazi amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa munye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tikachikora kasha Chirabiyotenda omakaga ngendoranda Kata wirangoko yaman I love you sweet heart
shobangirirwe I love you binchi nibambuza ebibuzo okushaba no kwimbisa nicyo twebembeza burikire ubwo turi kusima ruhanga ahawe iconco cy'amagara agatwire buri Sunday shashatu z'akasheshe aha porogaramu yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umuyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kubona batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo ebyinzo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora n'ebindi bingi kandi nko twagambire of course turiyo tugaruka nakireke impapura z'amakuru twine nyingi of course twine New Vision twine Bukede emunda mincharta buja uno mukugombi Uganda kandi nimo namasaka nanasho mu Uganda tangana Uganda charte muna masaka eyasibisaba no Rato Nation eyamuzimbira mu cyaro amuziza mu koti rwa sente za Kameza kakanatero ngara nako ito wakujise akasibisiba ahabo kumombetera umucyaro kana ndaba mombetera mu town mbwena hati no ba mombetira mu town hatagartire yazo mu koti yagarka yazo mu gazamateka yatabaza nguta kumusigira sente za Kameza ubwo mukazi nenkwitaho na ejo nenkwitaho nico asa ebintu bishakake biruji hata ubwo mshija no wakumanya cyari kurabamo charite I don't know why people are just stuck with urban centers no manyuwe hati wa muntu gwanje hari kuzo mu cyaro ubundi ukaciracira mukaceka mu cyaro ntari ubusinge serenity like kwimuka horo bunyinyi n'ubugamba tariyebe byo mukurura amasase kiro n'gabaruka me have never been in the village ngahurura amasase nganyiciro no bihurura mutawo no nakinde bintu byona n'ibintu so now hatkanda bamuntu rote cyaro konga mwene amurura kubingana mwika bitu charite gankubuze nangwategesha ha twagaraka nkarwiba o inenju yawo nunji rumburi kimwe hari amashanyarazi nkagareba mizi why would you dream so much torire muri kaceka muri kakoba muri rugazi I mean atumcharo what's wrong with the village because some people in the village bina mazuma runji ushanga newe mutawone takwishana nejo they have food they have income or you know risa matitu gakubura ugena ngwa kuri mu cyaro ebitoke tubarabure kubigura ngwa kuri mu cyaro I mean buri kimwe aho umuntu ari kuza twara mu koti ngwa kuba ari mu cyaro harwezo ezitweta underlying factors ezabantu bakuba batakureba ngeze kwa zirunkuru so the problem ondina nasa asho mu cyaro being in the village is it criminal? It is not. So ejo ogugwa kashwere nkwitaho hina abucazi yayeshongwireho ngo mugore tarizire kushwerwa akija kwaye byiba hati yuno yamwaka akafa yarota kana yami dasi bitwa kabirebere kaina baturekemo aya manye no mushamukuru America ewade Ayatollah esawa abiri munya awanike kwegamba Trump no wa Irani baweze
owa Iran alariso kuba Israeli nense kankane amakuru kwegariyo gagenda gatyo arostore onkwe kastora hakache ombyafayo byirani obubwire bwa Saddam Hussein akarumushyija kumweta Muhammad Sayed al-Sahaf ati Sayed al-Sahaf bakamukubya komiko ari akari spokesperson wa government ya Saddam Hussein hato bwiro bwa Amerika yabenerwana na Iran na Iraq bakatera Iraq za Baghdad ko no yuke buga za kanda hazi zona bazikora kubi komiko ari kuyabatunga chance ya Hika TV akabajya ati tuzakubita ntubaziko mushenyi manya the mountains will cover the akabagamba hato bwire bwagumana ufundira kane niho za kanda ha za tubwijwa hati abantu agumamba buza nkonka kanturebira kaneho konka komiko ari kanagambe biro opposite hati no wenga yargaho bamfunza yabirari yayeshereka yagum ihanga yatandika gambira hino when recent anda churwa ine myaka 8 na baiza when recent bakiza bambuza nkonko kano mansachi Iraq kargaho yaho urugamba kumwina mane akana mansachi I was doing my job. Now, ati ndebera yatora and with due respect, I respect him because he's one of the most powerful leaders, natural president by the way, because we're a spiritual leader. Konka yatora na wanshobiri. I was reading some article bakugira ngo Iran yone koze nyinyi bazeta F14. Ngwa bwenche nezikozesa neza America yekazi yayinkane kizikozesa kwani barebe nezigurusiya. Babuza bagira nkanda bwinshi nezikozesa America yabezikozere yaziritayaringe man ko kuri bigambo bya yatora and I remember even another article I Trump yabe nagira ngo bataka kwatari yatora buko ngo Israel ikanda kumwita mwene bityo so ayatora nawe atobwire na Kansas abo kuba Israel kabi infiltrating ekabataha mukare kugira ngo hatiyo nebe kwine kuri abashoza amakuru ntuza kumukora kandika gukora nebe kwine ukaro kubatire TV ukarebe kugambira neriye ne kuchikora cyenyine so nagamba binji bitarukushana n'ikirya ground konga echamane cyo akwenzere as peace lover tukayenzere mediation aho tarorwa kubasa kuhendera konga kagambo tina ekiriyo nkibaho na necagamba babiye bintu bitakushana cyo nakwizuzo ry'umushizo ndijo komiko ari so embere nuko yemerire tyo ahabwa Iran hamwe na Israeli bweno nuko bariyombaga kusiya batyo then ahani bajant bossi bamuserwa musara ya arwaho go bindine then ahani bajiranti fixture ya Premier League nayo ermumu tinkwenda ngo obase okugiferwa ahabo kuba ebyemizano nenshonga nkuru munonga arakubikunda tinkwenda ngo ze nyuma yabyo nyenda ngo ogumizemo no bicenga then shake ndirangwa ntimurwade muyi bambi ogunomwe ombakuru omusalamu kandi twizire ntumureba ntumanya konka mbwenu arwire aryaha chitanda. Then pass PLOE, of course, over 200 questions and answers. Of course, this is for P6 and P7. Though na niwo wa P5 wenje bwabwa kudireho obasa kwa niyo nora byara bya mwamisho. Then and bajanti ebugumu lyeyongedde mukuzayo empapura munup Joyce Bagara na yasabye kadi ekijja kijje kadi ya nupu eresaramani byomwe na dishaba kandi bakwereka ngo narugahonda nenchikawani mpura wa kwatwa waho nicho ndagamba nechanjire mushino no kuzomchangire mwe nibyana bwire but anyways tine chikuzaho kitaruje mbwenu katube turyo kwenda ho terere yabyeyo aho tirahenderere na haho erupapura norwa bokedasi ko bulamu n'amajanti kora biro musajja atazara ningashi umushije ngumba ningashi ari infatayiro berwaha orupapura norwa charite kintejo kigarkemu
abashija nabo nabasa kurema kuzara yes every time men have always chosen ladies namwe abantu babira bashweyine ngo kunstamia na charity leta assume turyo mu marriage twatine mwana ikizubu n'abantu bakireba ari charity so enseketegereze ngo nicyo basika nkuminye ntakukora nangwa no mwana noza kuriyosha ngo rukora konga mwenu eziba kweta fertility rates na kinebini nkebyo gen science konka nanyenda kwabura abashija n'abakazi ayi muri mwaka basagwa mutine ruzaro mwena muze kucebeza then chikurenga washanga nko mukazi cyaba umushije akaza heru you know hatachikayo akazara kandi okashanga ubundi no uyazara bamusubire hata utina bwo mugambira ngo azo mwirwara kandi abakazi ne turiyentega karyija nimba ninkumanya manyangu hato kija waje wanje twiro makagatara umwana I'm trying to imagine naza heru nimba ninkora ebintu birungi kugira ngo mbwenu you know hati ebyebyo uri atakurema kujata umwana wawe uwe kibaruro hazo bundi konkana bwo nimango botine mwana nakworeka ngunyowe namuzira no ija kundebera no ija kundebera kutira byona byone birabiro umwana arazarwa none umurebera nko so itwito omusimu kantu bantu babuzi aza mwenu professional I mean tubuyana no mu experience lived experiences hati mwabashije umukoma haru abakwaza kuba matine banomuka na nakura hora iba kugira ngo ineyo mwana nabagira ngo whenever you find yourself on the side of the majority pause and reflect kuya iba kugira ngo ineyo mwana kandi ukumango mukabikanga na no waherogwe nawe twaza nkakaterega katerega genze yashebeza yasana badru no bataruye ya muhera badru yariyo so ni nyenda ngo nacho tukume tuchebeze twenda riyari mure kutsiba abakazi bonka kandi mwenje basa kuba I have a couple friend of mine umushija no yabatakuzara mazima and after so many years kandi bakatamaka senga ebe bintu tubigamba lived experiences you know nduba tubira birimo now ubwire bwahika umukazi ko yabagireyo bashabire no kushaba kandi ati no manke byo kutabuka mushaba no kushaba hato mushaho yazora misho yabuze umukazi twitiyo mukazi oboija wenka katucebire buri kimwe barayi no mwana hero aina bana bo kumanya aina bana no mushaho mushaho umwikiriza yati mweshati weka atachebeza now I'm not going to add on anything bring me that man no matter what happened I don't know spam count bure nincha munonga tweka yego so the man could not akata kutweka aka spam count keta kwika yego so immediate attention yona no mukazi akuba nta biro binjo mu ndokwe sati we kutavuga kuchebeza nureba we kumbe oriwe now finally batandikiraho batandika gukora ibintu bingi food supplements bazambaza mingi and finally they gave birth bambe now I'm trying to imagine kuno yangu tubarazire ako akabina hakasente kandi betegerize bona bakuraguza so ebintemwe imbuze kagumira mukazi bahikana kumbinga makaga mufera yabire nawo kimureta yashoberwa agenda kujya akoretero muzahero yiyiza we barenyo haturiagwaho bwana umutemwa mwana mwembe urupapuro rwa bukede no rwa shiringiro 10 kandi rwerizoba rwa Charity rutunje tsagwata ntoreba Premier League bajango Arsenal itandika ni Manchester United so tinkwenda ngo bari kumanya what happened ono go fixing atwa kuko Manchester turi abasinguzi so mbene ico mucetegeze hazanda niyo yemura turi abasinguzi giseti is the winner set okay the new vision echi ni chikuru mnonga echechi 2026 polls EC warns on vigilantes abana kuza kubana ba monitoringana barebera karundu bakakumana hatabona bubahe police and the army boss wa electoral commission tama amahene ngatera karuru nbatera karuru tabateza bakarushe shemerire kashabwenchi abwencho mumuntu twakwenda koreka side yari muna tashemekwa na joreka shemekwa na fero mundo ati ninka bishop okuwa kushangari nko musingo nkiwe bito byumusingo ninga ariyo mugahenkanye hata kizarutara kajyato ruganda rw'abasingo rwo gusinga burungi buryo mashe kwa ariyo musingo andi ndida kwandwa kumanya munonga
hariho abantu batandika ekibina bakakironka ngo rwamuka kuba abantu bangana jya Charity no musingo mbe mwine ngo hatware babona batwika nitwonga shima mukamugambira niko bagize so now ko nanya karanaganda ba ukachumanya konga aha kabireba imbagambiro wabari organizer chief wenyine nze Charity mbe mtamwini obotine edidi obotine Gideon nanga tubire ati oboyine bayi kandi sturandira njera bari so anyway now aba bashimye kutera konka batakwinfluencinga abantu kujya abo kati none nk'amahega ajyango bafema mejembo yenu barebe cyabe cyo bakunda cyo kufa no barabe bacaje being impartial no basa kutera karu konko tagambisubwa kugira ngo buri omwe nakorechi buri omwe nakorechi abo kwana orebe kankayo na influence ninga ngarike nyuma ndabire nko kwa hansi ntari hari ya front so na professionally mwene bitegarusa akwa no ina wine feelings konka otakaza koza ku influencinga now Simon byabakama ariyo nagambira bamahe na naba police ngo buri omakoro mu rumogwe and of course this is very important ombwirobo nyowe nkarebe byabe birikawempe tinda bikunze emamba on polling stations amahega kaye gatakutwaza gati y'umbubu so buyoma yaguma mureni zakutera karuru electoral commission ne karangirira amahego ngakuma obutebekana then tuguma murayini yitu new vision starts series on citizens manifesto ebiryaha bitunje Benhini to preach in Kampala omushijo gwa kibaha Benhini naija kuba ari mu Kampala kandi naija kuba nabura enjiri panic in Nup as court holds party activities tubashija mwe ona ubunubwiyerebwe binakora imirimo yabyo ekimwachemereza. Where do you expect people to see, you know, biryaho then handi Museveni asks leaders to audit PDM impact. PDM budget egereze, by the way, budget egereze barebe yahikayi. CDF meets Acholi Paramount Chief. Agagariyaho amakuru garebe why Uganda should worry about its 8 million sickle cell. Okay, ebyo nukwebera bityo kandi mucetegereze tukiryaha umpapura z'amakuru turarya ntuza kugira ba Mart Choice Uganda. Aha, Professor Katerega wife disputes take new twist. Ebine byempara na zabo twatwabirebera aha numukimanya. Acholi MPs icked by delayed eviction of Bararo herdsmen. Ebine byabararo bitwire mu biganziana kandi nemparana etwireho efwe namanmi. Are we sleepwalking into World War III? Sleepwalking World War III akifutera kodi. Umanyiso turi kureba nuboneka gute turi hari munonga kandi n'ikindi cyo kwegendesereza. By the way, study materials yomu ebya physics ni imbrebo mu different papers, physics paper what agama kurugona gashanjemu. Business and tenders pages nyingi munonga omurupapura n'urwe rumwe. Then turiyo tuza kureba byemizano. Aha, Panasa Trophy Tour here. Abantu bo bahini bakora ki aba Panasa berebe. Miami is home for the rich. Oh, I think so. Unashiyo za Miami tine man expect no change. Urupapuro the new vision urashaka batiya rutunjire 12 rushanje iyo myanya yone mpapuro z'amakuru urukosa siringi zawe 12 ibizo nkamwe bari mnonga aba Green Top Schools abarukushangwa umurumaya aho murananziga aharugutorwa Masaka Kampala hariya wano genderera nsanji abarukushimesa abana bitkurunje mnonga foundation ikabanunje kurga aha musinjogo ogwa primary na primary mbashomesa je binaba abashomesa bari international ebyo kuriya n'ibirunje mnonga kandi bakoreka ngo environment green kugira ngo mwana gumena isya umwisyo murunjo gwa oxygen ogurga gombe mera butosha kandi agriculture okuhinga no kurisamba kwegesa abana hariya bineza famu bine bindi kandi entaranta yo mwana ndabagetse baho munonga kugira ngo basekura then ogizero na niya academics ingashe byo gonko eba kwega omukilasi okugira ngo nyencha kariya benunje umwana wo mutwaro ko noija kwa notungo buhumure kandi umwana nakwereka ngo musinjo guyatungana rwamani bo bari wagumani twaza kuzomuka humuro gace munonga tuje kwanto garukaha ya linda ho kacere linda ho kacesha ibintu ngenda kugire kinataho ngenda kuzomutuma ngo bashubuzi stingi tuje kujigarukira katwanze twazomuka humuro kuturagaruke tuje kwantu wongera okugambira abashubuza bari umwihangeri
okora kubasa kubashyikirira ukatunga icyo rukwenda utakargaho. Ebyizo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushikibwaho. Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora n'ebindi bingi. Okwayahayanira entebe y'obwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera ikiganiro eki butunu aho turashutamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twegiteho ubwo bari kutumurikira enteekateeka zabo ezibinire ekibuga cyawe otaferwe ikiganiro eki okurira enteekateeka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwihikire ukarona umwebembezi orakuretera entunguka ekiganiro eki nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu byo mukaga 2025 shahina z'ekiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire kikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen impango rwiguga ezokukoresa omikoro yona kubayikirira tera note mushanje note emwe ashatu nishatu inshanju nemwe not hamwe na Acacia Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go gukoreramo imikoro. Otaferwa abataka nani nteekateeka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereza enkoko 3 eziraribwa abajenyi umushango gw'enkoko ezuwa reka ndeteye ebitoki nk'10 n'esano yinka abataka mu nkwate amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha ushobangirirwa shi agarhanga umukazi wabusha ataronkoko atarombuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tingakikora kasha kirakuyotenda umakaga ngenda musanga kata wirangoko love you, sweetheart. Shovangirirwe, I love you. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 350 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Emipira radio si abemipira aitugana nsakwa tine mipira manu munonga ebiro 20 kwa mukagoku radio usineza nabarwa mpala East Legends bebe mirwe MP wabo tine Julius Karuhanga msakuchanga kapira checha rukanda jenya ruhanda gazi omurwa mpala East shayi 10 zo mwabazyo bwena babushwere yamiyonga bigaga karamura nahandi hona mutaferwa rere birabe na kimwe byo kwa mukagoku bitsakuritana na MP w'abantu Honorable Francis Mwizuche Buweju achecha chenzogera omugombore yabuhunga rerabe na mukaga turuhama East harukone playground tuzane na timu ya Honorable Advan Mbabazi averna munana byokwezoku tuzwarane n'aba St Bridget Girls High School ayishomero kashenyi omurinya mitanga bebe mbirwe presidential advisor abya environment Ignatius Byaranga otaferwe mpireji obwe Premier League off ito radio store on bishagikirwe Nyakezo People's Circle Katatumba Academy Solar Today Herbal Life Uganda Golden Choice Parts Uganda Limited Wendi Mobile na Pepsi
notekwa kugira time eya general screening. Okay, general screening ate nyingi ziri affordable because screening nyingi zigendera ha myaka yawe na gender. So ojo package ya charity because of 35 female na itagire ibindi data kubyetaga most times that we don't test for cancer. Cancer zitangumu za 50. Wota kushasha cancer zitangumu za 50. Jana cancer ya cervix so matabi ni HIV na chabu mtandika. But if you don't have HIV, then itontumanya ngo hati charity na itagire for genus for annual checkup na itagire bahabwa AGA. Owe myaka 5 na itagire owe myaka nkaga mugite muneki. Yeah, so I think abachara abato actually from the time omuchara yatanga kugirenda with 22 years or 23 bashime ku establishing a clothing profile, mchitanga clothing profile. Okay, hata doctors lezi mchikora as a comprehensive test. So ne bachebera around 4 ebirungo bire binagambo mushagamo tureba kora ukashime kwa ine mukaga wine zinga eziri no monitor no ine zinga then tuchishango ine mu one of them kurenga hati tumanya ngo umuntu uri hakatezo ko kufuna clot kora girenda garkam kora shange byayongera mu hakabazi atija kwatwa clot inenda. So what I'm trying to say no kujangu abantu wabano kirakora annual general screening risk ninga katezo ko kufuna clot ni bakapiki mu takakamanyire ndikuhendera nye namba gambire mu akatezo abamwe ako kufuna clot. It is genetic. It is family. Really? Yes. Tuina abantu abakushanga ngo genetic aroko bakozirwe amagara gabo ni galeta clotting factors nyingi so ne bakora clots. So you would have to yeah, if you are like that ningo muntu washukana na pressure na chekuzo gamba na cancer ubutafari bwawe ningo butonde bwawe burya hakatezako. So it is general screening eje inagambo niye kubasa kuchipiki nkajya ubwo muntu ayina katezo because clothing factors is yahiguru kwa ragirenda mwezo gombazi for 6 months abase kuzara tine shonga mine while every 6 months test washangiria so mumbazi ishaga mishube yanguhe takaye kwata. So abantu abinjini bakira kuchimisingira aho shanga yaija cyane murenjire well clothing basato kutambura no mushahibi within 2 hours ebiyazireta yatambwira yakiro mu bwonko yareserekize ko kandi tugira ngo ikikucira kutuma yatambura ni waji kwata. Yes, waji kwata kandi tugira ngo mu yazira exercises kasha exercise mu gikoro takagizire kuroti kandi tugira ngo wagira kuroti ubukuguru then wagena ngo ku massaging ni baba ni bajagura hategereta etambura ningo muntu twakonfirm ngo ine kuroto musi then akatambura kuzumwiru waro aho akakamere kura agenda. So konka okugira ngo yaho yayetwara nikira kubaho abantu abingi kurotse ziko bazaretwa okutaro mundo musi because yijuke ngo okutaro mundo musi eshaga banebe cyatambura speed yayo. Yes, so cyo cyamara korwa yashaga me ine speed yayo negenda ekitwara konka wabo ine proti yako gwabo bujango maybe ushitanye munonga ninga oyina katezo kake nagamba kabarunge nsigwa bakubya amashitane sandi ibiri then negumo hakwa netinzo kudisika yego emara uri musne sandi ibiri takatambire ngoka ntaje cyaje kwata negenda twagamba kigambo cha clothes konga kinkwena mutakaye batuwe na general screening uronda katezo bakamanye rero bakuyambe kuja mutakafuna clot. General screening ne ya blood clot yonka ninga no manyisa kuchebeza magara. Yes, kuchebeza magara. What I usually tell them kuzo mwirwaro then doctor wadi atani yaka yawe nebyo ine no itage konka abantu abinji hati clothing profile nebiri mu as a must. Itecho costing like 300 400 there ni general screening chiringanire nga 150 200 ngubona gama chija myaka yo ine konka ita 15 ntara gizo ziri affordable screening. Yes, okay, no kwa aho muri mbana basibere no bari cyane temo barabantu batureba mwe bare kwega kandi ninjira mu twayihamu kamwe ningatubiri tugende twirinde clothes kora buri mu basi muko tambulemo utakashita mpaka Kampala waho mu office muko tambulemo umwaka planning of naka sento jindo kole general screening bakole work up ugabe wa doctor tumiyena mu chebe no put na za clot ndebe they will tell you mwe barabunonga.
twagaruka program ekirisimuka aha TV West mu kibuga cyambarara waba nonda kuranga leta business zawe uziranje ensizimanye namwe nyenda kusima ba Sting akuba twire nimwe Sting necho kunywa echo rukunywa ukagira umuhimbo namwenu itwe turiyo tunywaha ka kofi nakundi karungi munonga bitu ko kuba no koremera mo yawe uri kugenda mu misho utakwenda kubara koza ka Sting akacupa kawa kumwe no nyoho kace nugendo mu misho karime birungo bitebeka nsibo kongera mani and it boosts your body energy hiraho mchara wenda abandi twena akontu kakoresa kandi katukoraje katuhamana tukora imirimo yitwe ba successful then tujya turipinga ekitwasiga twabeba otantukoresa gwamani agakokunywa aka Sting ninkwijusya ngo twina kanzari akarika akambe nakagambire hondo kugira nti abashaba akabatira kutsugomuka ngo twateke bihimba amanya twateka kiro rero baza kuronda ubunyama bwahasigira kuri yabo ko bamwe bino konka twatungire akanzara akakarika aho rukoma kato mu mboga zawe naho rukoma umushijo garuko mugabo kwaka hohon karunje cyo kwanza cyabyona ecya kabiri n'ibinura byeyiriza ningashi byenda kutira hanyama to muntu ajata tumbwe no mukani nyesiga ngo kibateka kinuzire kantahe mbanze narya ogereke ya hamwe erukurya hamwe erukumanya n'imico n'imitwarize just abo kintu kimwe cyonka echa akanzara kitu akarika taragazo karondo mu maduka hariya hife ka testing kwarambuga no muhanda noja kunyebaza ahabo kuba nimanye birungi ebikarumo twina ba Swift Initiatives Limited abantu bakore byafayo mu ihangazeri ya Uganda umuringo ogwo kutambuza emyoreko omwihangariyon man this time round bari omurburenge rwizoba kandi bari omukishayi kaceka omurimba city mbamba savinga twena bakunu yabarga Rwanda barga Tanzania barga Kongo barga kahi atayina gambira boko yiwarya nsharona no kwiriro munda no bawasigaza ki mbwenu nyana ngo ijo mumore kogu obase kutwegitaho itwe aba Swift Initiatives Limited urukura birasi muzite sandikira a screen uturetereke cyo rukwenda ngo abantu bamanye ngo no shubura ningashi no kora ningashi niwo kine kana niwe arukwenda okugure binte bya habe ya hansi kandi byo turanonota ku mahubiri na no kwenda kweyongera ibiri kugenda mu misho ombikwatena nebitukoreso mu makagitu nahandi basa ukwegita hamworeko burije kwa no gutandika ibiro byo kweza biri na mushanjo kwezi kwito kwa mukaga mpaka ibiro mukaga okwezi kwito kwa mushanju omukishayi kaceka Swift Initiatives Limited twina ba day to day nabo baritekamyaho mu rembo rwambarira supermarket yo mutindo the largest and the best in town nimpango munonga kugira ngo charita kagira ngo tokushanga yenyonyi na no muntu na ne motoka byonga akagira ngo byasigara and it is true unjura koze nkana yakuzire ngo iwe munatandika office yo mutindo kandi yo munayombeka owaheza nda shoppinga umwanya no furniture whatever burchimwe za omuryabo abakwate naba day to day supermarket yo mchujungu around about town arisha nchabishira mare okikaho dore ibintu gebye electronics binonda kuteka nonde ibintu kosa amashanyarazi make nonde ibintu muri tokwenda fato konga no mangwe ibintu bikosa amashanyarazi noza kikayino bakushobora icyeki gikora kiteke kiteka umucere kiteka chai muri byona you not struggle kandi tokuza kwetorora byona biri yaho beno kiba wahereze shoppinga bapange motoka batame ibintu byawe bakutwara umuka the supermarket is the place to be icyo takuma kukoresa muka bagenda niyo muka basiga bakore ko kukoresa na hasara ya nibakutwara bakutebekansiza basiga watandika gukora imirimo yawe aba day to day so nabona kubuza ekibine na nebeyi na nebindi teresi mu noto mushanje noto mukaga noto ibiri noja kwa no batungaje bakongesereza otenji pine ka cafe kandra ati mwamwe ni imputreza bayana nabakora coffee nabarabasutami nono nywa coffee mweno ura you know there is energy in you abokuba nabakugo muri yeki cafe kandra no mwanya gonko murumbarra oguru gukora ikintu ekiru cyacho kwenda no makujya no expecting ikintu kikarengaho bajangwa petrol station ya tusurwe bikona as you head to Shenyi aho haruguto kutunga makamukuzi wahikaho buza no mwanya ogorukikaho ukasutama nabantu baboine mukashabe cyumuru kwenda
professional bakakibakora kandi naho no basa gukora order ibyo tubantu mwe ndyabantu turi abantu mukaga turi 10 nyina abazungu banje barigira heru mwe okabashobora bakakutebekanisa ecyo kwenda ecyo rakore baterera hasimu noti 3 mwendi 3 igana bebera 3 nina esimu nechi noti 3 mwenda 3 igana bibiri 3 nina teresi mwejo oida kwa nogama n'abakafe kandra ka chai karungi ka coffee karungi at any time baba nokutebekana sasa they can even deliver for you by the way mwagamba nobasa kubahereza direction yawe na over bakusavinge ahori aba budget boutique nabo tubashitame nabagira ngo no basa kutunga ikijaro kirunje munonga icabura size cyabura kara icabura height urukurabiro mu rubo aho mu rembo rwambarira ahakizimbe cha GBK baceta GBK house eje yahamba guta street ya opposite na Central Market waba ori opposite aho no jiro tora oyinamura mesho oreba kizimbe cha GBK house aho mchukubo ahe chapa chango turugamba budget boutique kabenye nango bento wirukanzira otunje eco kujwara iwe arikwenda kuzambaga iwe arikwenda kuza mu office iwe arikwenda kuza beach iwe arikwenda kuza owashozara iwe arikwenda kuza anywhere you feel like going categories zo nabazine bine casual wear za blouse za skirt za jeans za no bibyona byoko so tinkwenda ngu obase okushemba na chesumu yabo no tumushanje note ibiri ashatu nemwe anani 3 ashatu nibiri no bano batungaje kandi kibasa kuretera wajwara kuko abandi bakunura kazi wahatabo wanura stariye cyo nozagwa amahiga kwa bakazi bakababinji so water protruding rokargo muri yoro rwanjuro rwaterera ngo yoro kajwara je rukora biromba budget boutique ishayo na notandika kuzomba fumu nakasenta ko ine kahwerayo arukurondo mushija and when actually it is just one dress like this kutambro karaba street uri yomaka kura samisho ahasigaro kambuga no muhando kanyebaza tuwe bare cyo wankorire kandi na nabo jaba mbagira ngo wazo wa bright suits hello bright suits nibashangwa umchubuge cyambara aha high street umchombe kora grand nibagira ngo be your own label ati no jwara abandi barebera ariko tubaza kugira ngo yaje karanka you become the one to quote indeed ati wabo bijwire ati abantu bajya ngo murebe nanka so tubino bakwasa kuri faringe so manza they are the best omunumba rom namnonga bashija mbakujwe ka suit omukara yona kujiro mukoro yono jo twino mukoro gwishikashita and they are those next part sanje yo kugira ngo baza kugira ngo mukoro guruta angu hato jware kare karezo bazine bano teko shanga cyachifire baba kwabura kandi batwara kandi nibamanya ngwe karaye ko hotel kusheti neza mwesa hotel kusheti nibiza mwetaye kusheti nibabyine nakaha nakon kana kashane tayi nibababyine then bibyankana muhango norenka gira mu challenges size yanje kacendera in different sizes yes bibyamanya ati noreba nkana mucenke yongera in different sizes so bakujweka kandi habwa umukoro gono goine kiraba bright suits exactly kweshe cha lagulana turinana science week tukatandika ibiro byo kwezi 15 nsakwa ntendera ibiro 20 which is tomorrow omuchayi kororo kandi okwe hariyo abutweta ngo innovators innovators inventors byo bwambebyo bwenu ebene bkwatena science technology nebindi bajango kutaha muno kwabusha kurwo mukasheshe mpako mwabazyo mwenkabe nyenda ngo base ufutaragazo kabegitaho ahabwa science weekend kandi obase okutunga okwahurwa okuwawurwa nana okuongera kurabwa horwawu umushonga zebukwatena na science hamwe na technology kandi nabagira ngo nwisha kwamba koreko kwa addinga value aha bintu bitarumwe na bumwe kandi ngo hariyo abo twakweta vendors abakushokesinga ejo value addition bari kwingana 25 kandi tunayo some panel discussions na nebindi ahabwa amazoba gogona so enerizo turiyo na nyencha kare mwenti kwendo shembe obase kwegita science week warukunda ebya science mbona tukugendera dakika zaba 18 izari ngumshayitu
eya kabiri twantwena tugumizemo n'embozi eya domestic violence ahabwenca abakazi beyongere kugira amani mingi omu nshongeegi report twagihurira erikworeka ngo abashaija obwire obu nibongera okushasha munonga bongera okutuntuzibwa okukira any other time twenda kureba enshobi zikabasa kuba ziri nkahi ninga kikabasa kuba nikitubuka nkahi ekiri kureetera abakazi baba all this bitter than any other time before. And why are men keeping quiet? Why are they not going to ebuga z'amateka polisi nanka z'ekyaro ebuga z'amateka ez'ekyaro abwengi batakuzombeka bakeyanjira bakajya ngo nito batumarayo turi kwemerera aha mbozi ya Professor Kateriga otukuranguna n'omutwe gurimo ruguzi harimu nk'uko wakureba ekitaba ari kugira ngo omukazi niwe yamwasira omutwe bwaryaho ngo kusira bikaba bige bizibu yagara hangaya mutanda omutwe gwanje mutwara mugumanya kusha guti ego samunanda chika makumyana mbwenu kaho so ati eche chartariyo na introducinga no kugira ngo turiyo tugeza kureba domestic violence egi nekintu ekitachibasa kwehara nekintu ekikutura nitwe nabamwe muri twe and I was hosting the woman MP wa parliament abuheju oruvuko yechenga yesterday but one urwa kabiri akasitamya nkamujya ndi numukora muta parliament oko nkabembezi babacara kugira ngo murebe ngo mwayambo go mucyaro wa ground ebikumuhikaho munonga nka domestic violence n'ibindi nimwe abarigiremo abokujwekera abakazi how are you yanja tumani to victim ngura nakujya bakurugamba ata themselves they have failed to fight for themselves nabo bonkane bariyo mbagwerwa kagwe domestic violence is real it is there ati abina sente mwabare iwagaramaka omusana jatu za Range Rover zanje atebyapa byona now it's not about yo chere ujya aje kana kasende gene yabo no can by the way yakwikaho ine sente nebo wasa ataka karon kargaho aho kuba uriya nasagira nembundu mukarebe byaba Morena na Katanga ati nkabo why would they fight to that level yo kwikako so tuyon tugamba kintu ekituruktura nacho kandi kirukutwara amagara gitu kandi ekitinshonga ngo joti nyondi mushijo tinebe abakazi abakazi atkanda bashija kabantu bari no bara so what can we do and probably but what causes that first before we get what to do watakamanyire hiwa siripinjire hiwa tanjoro kusiripinga kugwa nabasa okutamanye cha kugwisize na causes zayo ebikureta domestic violence yabaho ni bingi tumanyisa hagati y'omushiija na n'omukazi aho what could be the problem no kugira ngo tushomere munonga abakazi twatandika kuteka tangu turi abakabi n'abadashome bagine no kugira ngo tuyine sente hati tukakora tuyinemu tumina ryo mutugamba hata aho factors are very many konka ekinteka tekire tugezeho kureba kuganira ku talk charity let there be communication between the couple but we communicate ngira niba byashobire ni most cases kandi ekikugambira ko kuba tachikunzire ohurire ko kuba tachikunzire kinakugambire kinanigeze ku communicate for example kanje ngucharite no mweshongozi ati nobwire bwo bururu obundi ababere mbakora za nanka mbakora za shozi hati sister charite bamwesere aza yeshongoreyo ohurire then I take my time kugambira mbwe n'umwojo wanje norobwire muno bwa karuru nibasa gukora muna kasente nambwere bariyo banyetoku nenda kuzeyo kuza kukora then kunarga yobundi na kafizi kanankana kabasa kuwa hati watandika kureba abashija baryoko akwene bahi omwesere no hagena muterra aza no manyangwira na n'ubugambo bwayanguhire obu tukuzanisa konka bo bakabugenda hi darling Twentuba abamwentufa wacanga omichuanje shori irota akwandikira hona izo bari yanjo karibika and you like hey you look at this darling iwaho no wakwaturwa ebyesente wabyiha uhamisho ebyo mukazi wawe wotwire na wo kwotwire no mwesiga wabyiha uhamisho hatwa isbar ka darling kari oyo no ntunga
hato tandika kurabunguza ko banshitame nabo rero bariyo nibansheba rero amwe bampaginga rero amwe bagira bata I have communicated kandi ahamisho wanyoreka ngo wiciriza it is okay but internally I'm dying mujuruzi tugire sta ebizo biringa communication we have been communicating several you see nanye na charity at core YouTube because the nature of your job dictates ngo socialize nayo koresa nkeche za mbose of course some kashat man byebyo aruno ine duka konga kakurugashanga abantu basitami wetu him bakunyweraho nakasoda kandi ati wetakuchimanya ngo okata mufuriji amebibe kunywa bukufuka it is true ngo amwe no waza kwa basitami bine bibagweri konga omukustama kwabo inakazinda kuba yone bashoza mweno ichirize isi we have to accept you people umuntu okuteka ati yangu niyo kureba wenka shana kandi akani nobwo kufa nabazagumana bamureba nabwecho nyonyendere ngo hagume communication ebe mujya nore twine business twine business abantu nbateye kuba ati wanu nabantu ngo batagira twine business you need to ba reverend na ba bishop twete na bahundu ngo turacenge bitu nabo kabashobire nabo bari bashobire they have domestic violence kaja tutakukanga nabe byabo bebashobire tutukujya ngo tubine mu gasho they remain relevant kunkana bo utateka cyangwa kitugamba utuba kucyetegereza tugira ngo omwoyo wabira ryo mbakaza akafuruka no nangwa ubwo yabaryo munje yabasturereze nanagambe ngumbe nyine MP hanuya ebyo ntugamba mwere ekigamba empowerment cyo tukakikozesa kubi some women think when I'm empowered I'm no longer that woman who will listen that ordinary woman the other woman one of course that's wrong konganye shinani ndemera una ncyakiremeraho ejo jangu ret communication biki kubana mugamba charity kubana mugamba inako ambugi nakaja twonka tateho nuko kubana gamba hari ya TV no baska hatono mukana bakuyangu azaba bagamba no barungi by the way bweni madu mukimanya ngo muzumu kugamba tukwita nujya guti nyende nkoko kandi erkwera gushobora muronde erkwera bagure guna minugwiza umwana jene go ayi so now abantu naturally men need to kabebizo we want people who are hypocrites nitweta at umuntu nahunama umukunama kwita naza hamuka nomusya gucumita baza kusiya irwaro ngo yamushara musi now ati ntutina man twenda actually by abashija ntubuzabuza nonde bikunyirira heru omukati biriyo hata nabantu bakumanguno kunde bikunyirira ko omukati bakubireba China twenda wempare jiguriro wawa jijwari konkato kwenda njizire konka bahera bazira ahero ndabazira manu ntubuzabuza ato umuntu kakwa nagamba ngo ayina maryo ato nondo tagamba aba batagamba okubagamba nabagamba nebikorwa naiza kuna mu mwaka karaza gamba ngo amushazira maraka you know ninga muhiro mbaza I think we need to come out properly nyo nyenda kubagambira cyo umbaza cyaritenye ko ryo mukazi wanje tukuruta kijwara mpari ha stage njano hati gacharte atemi akayiwa siatenye nabo jire state atobojire body ndatobone kuza stage hati habije myaka yiwa ona jo bwengu kataranga kachimanya tiyakumpa so now finally nyo nyenda ngo abantu twikirizane tuberera n'abamazima tugamira n'amazima nora abajungwa aba ndubaza kuba castigating amnonga yes konka bo amakaga gutandika kwanga bagarugaho nicyo kurebera wano shoma abantu ababa mani key figures baza kushanga ngo ashwire miruni kena ndubaza kutajya ngo ya nicyo ncyo twenda na konka bo bakureba ubundi bintu bitakibasa kurugamo bo bacirugamo kandi umurashemerirwe numukazi yakani nanka kurugariya nariyari contract mwe no bobire ko ninchubuza bwenci nimbonabona on someone's experience twena twazirwa kushana tukuzire tukushana tushemere kushana turyaho ntushana ngurira hato muntu you know nkamwe nko kikawazo mu African kind of ne chin twichirizane nyonyenda ngutwichirizane if something no longer works tuchirugemo mwisho muntu kwakuba abane feelings zawe tachibaho abana baza tukoreki abana mwisho muntu bakuza abana
ntubagurire iryo fa kandi nuranga harimo muramwa kaninda nabo tubagurire iryo fa bari hano batuyambare turayitanda center mwe tukuraje katakweya na anyway hano necho kunsasa noshanga ati chartenment kandi nabo n'umujungu ngashoye rwo kwenta bambarga gashiro mayo mwe chikurete cheza mutubine mchora mtware teka ngubo ati no echo maya hatreka ngambere obatwango batwikiriza twina madini tugakuriremo omwanya go kuriremeraho amahero umuntu agahenda saziro ndizo maraka ninga ngo butwa hato kakore impara na yabe nazarwa kubara kugwaho nubwi mukirigamba bajya nkaza they were married together for these years bazara umwana umwe babiri fine echo kiriyaho echa kabiri nyena ngo abashija ndaturuge tumanyise kitkumanyisa abashija tutandike gamba ni mu y'abantu kandi tutakaje kujya tugambe yes tugambe umuntu andemere nyowe I mean let it be understood kandi turjeyo omumaka tutakagire kukokwe between a man and woman tutandike kushoboruzana ntwenda ki nyowe naturally kuneni nkunda jeans omukazi areke kuzoko nyoti kwendo zo jeans ati nyoni nza kutura life yawe biro byona nyonda abaryari nyo ukashanga ndini okaza kuza charite wansanga ninywa ka wine hatu burda chika no tongana ninywa wine ati nyowe was I created to be you okiza wasanga charite yo msingo mwa hatu nangwa hinduko mugaheshi ngwabo kujangu siyo so ukashanga nyine duke mbisizeho nendeberera nindya ni umuntu akijo ryo mweshongoze ngati naye namweje shaha babare ngutokimanyira kimwe kintu cyone kinaka kwatera news ngwabwa ndena na chacho nzibira kuzayi abakungu Kenya shongora nchokoko some of us ntwenda kudominatinga munonga kandi nyowe arone kinde kinakwendere kushaba noreba now these days we are becoming so materialistic ntwende bintu munonga kuchira abantu unoshireba hato mu charite nayiza ashanga oyinaka moto akawe oyinaka taka oyinakazu oyino muntu wakoze atuwayizabwe ebyo mwena cheza kwika atamangu mwamara imyaka 2 bakubareba hamwe he can take over those things hato shange bena bibyare tobuzo yo nindega yango kuruga hati ahabwanje bimwe bari yo muhindure beragiro mukarabya mecho mwana twakireba murabize mecho amahe kwegaruza ebe byona tubirebe hato mugende murete nite I'm talking about the members of parliament omushayara munashwero mukazi no mukazi ari kwatagana n'umushija habeho kugira ngo umushija umushangire umushayi n'imyaka 45 ushangire yayombekire ebinte biyabe yatunje tubidocumenting tumanye ngo gumshaba ine farm abayine chombe ko muri kaceka nakipangisa abayine ki cyari tumushangire ushangire yakoze cyari tatura TV West mu programs ino jangu nakora amabari ine byayine hata nabye kugira ngo nyenche kare kwakwenda kuba mu gariye mutandikiraho mwatandikire mugendo misho utabanka maharanja arikire yiminga ngo bakombeka hamwe university kandi obwe ne mutiraho kandi akashomera mu eruho atanajangu neyi twaza kuzama amukahumura abanyani bitu kutishiraho abakaza bato mwace nkoko rwara mwende bintu kira katumure nsakwa tugaruka tunana esumu yawe naje kwa notani no tuganirira bya kwasa kwa mbere tayo buzubu obutabanko bwomaka kweyongera buti bukahikana no muri yabo tukuteka tyangu betegerize binde sente ensiyo nabajimazireyo kungukara nabo bariyo no bataga tugaruka utaga program ya sisimuka Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebiko Nambarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback, instant.
FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 350 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Awundi kugambira nguto zonanzore chirogwa Kampala. Awuga Medrotex Americana live in Kampala. Kazara boy. Awuga bitebeka nisibwa shiny event. Sebera na mshanjwi kwezi kwa mukago mwako. Our new club obligato Bomber Road. Ahashungi na Norvik Hospital. Okutama mutwaro gumwe. VIP ne mutwaro ebi. Gold tepe mutwaro 50. Kandi platinum tebo. Milione mwayonka. Okora booking zero kumanya kushiraho. Zero mshanju munani shatu. Anane mwi 10 na mwenda. Chugwe Pepsi, TV West, St. Lawrence University, Aquafina, Inspire Africa Group, Night Breweries Limited, Tim Bakery, Starbucks, DBC Events, Shemi Products, Manzi Woods, SMP Tours, Wonders Beauty Products, Simbrembaras Kweshanje Obligato. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Star Times! The FIFA Club World Cup 2025 is here! Star Times. From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buli omumu nene. Hindra chimwe omunshozi no mumpanga ntiri cyo butungi charity Gina Vincent umushurizi turiyo tureba ubutabanguko bwo mu maka turi kutsebuka ahambozi ya Professor Kateriga aho mukazi yebere byapa kibaza kandi ze motoka kebiba biha mucara mutoka zoko ino kabishereka twari mu mugaza amateka mbwenu ntwenda kureba nabineho nabyo byeshobere nabatineho ngo bishata ine sente bishoba bemwene ho kunoku mbwenu hateshobere inkai buzubu burinkai nenje twakubasa gukoraho inshongezo nzo turi muntu tugezaho kureba esumiyite ya screen yawe noti ibiri noti mwenda noti inamwenda gamba nitwe ahashonga niyemwe twihi hano mu mahanda ubundi tukaba mahacha hakiri habura nanshongeje domestic violence murekete gikombere umuritwe kwakugira wazira obusente atantha kurabya kubimutahiwe
ati baryo mukazi yazira bosura meeting insura munigina ati baryo mushija abakazi bona baryo munsi mbaba ryabe barazone ziryo munsi nizazirgeza marwa nanywa garukwenda nagarukira harukwendere biraratomubulira nangwa na school fees yabakushashura kuko baryo kumyezera byo yensi abamwe mbarana wiki mutakagarukire muka abo kugira ngo ine muno kurano kore cyo rukwenda yo jangu nyote inshitama nanye ngakuteka tekera okwe birbita teresi miyitu noti bir noti mwenda noti ina mwenda uje kwa notwera niwe turebe ubundi akadiro wascenga ayegarukamu na wabasa okutebekana sekaye otherwise amakaga twireho tutano mukasheshe no mwabazyo nutwitana kandi ubundi bushonga buruke utwakwasa kwishikiriza kandi ukashanga ngo amaka gaguma ugari yagahurire nugo twenda kurwanirira akasheshekerizo noti bir noti mwenda noti ina mwenda ni Yesu yora arabeho ni woka tutebeza tutegeri hello nasuze bulungi nsanyu sokuwuliriza mukwano gwaffe nanye nsanyu sokuwuliriza mugirizi mulamusiza esebo nange ya nakwetaba sebo chamburawo yakubiza mpola kakati amaja mukawe byaje bigeno bana iye wera kuko tubamala muogo iye sebo wera kakati bomesi tubere cyo mu makate tola kubani uwo ya balosya chagwa no monores chagwa no monikolosya na yo polisa ni yo to tegere kali yo cyane munyo chatukaho ubu yari okere tumude bitaya balo kiburi ko mutima ngota teka ubu kuna solution yacho kampala kutamba mwani ngaka teko inde basi nana ngomana kuna ngamutumu myaka Ibunyake byo mwala mito atejo kusajana mito lakwa ndetse ndija kutola kwaka dani mwana araro woza kila atejo woza yake ndila ngana yali ndila nyalo iye Baditeka abantu bandabona abari makandaro ya kandaro bakoja ino cyangwa kintu muje mudabiya garati cyangwa kaja bitwa kwa ya ya wenda cyo bihonda ni makandi bitwa yawo webale kuweza bakare mubayo yazo webale kubawo nnyo mukwano gwaffe omulungi mutawe ezana tweyanzege contribution yo ku nsonga eno kwegamba hataho yaleta munece myaka myaka nayo tutakugenda konka. I think there is a lot really abo kwana ba hello orirota sebo rireje turije mazumo rirota njao chendeza mu aha volume then turuzaneje mnonga yes program njihurire yebare mnonga Pero kandi hamwe no kubabuza uko mu cyaro kubini ninga shabantu muri yo mihanda byona yes ariko nyoko ndi kudatekereza ndeba abakata b'ibireba bakadubatwaba yaba batagiye kufera nitateko ngo rero kugira ngo mukataribire kuferwa mukwihakiza akija kwa yitiba ya kuko bamwe bipo na munabiri izoba bo yasambuye bakakureba bakamanya ati umpasi ne kuba imego hata manya togo ninje ndano byari byo kugira ngo katuze mukatugende kandi nawe twanda kwekorera ibyo bikabaho yego nabari kubireba ne bake namazima konka kikabire kibonire n'undi kwaho kwabuzi na muno munabahara w'ibirebi ukwekorera n'ikintu cy'ibintu wano y'ibintu byoye korera no bushi kuko nayo wagire kandi umanya nayo warika ubiri otakweraritse rero biryo shemeriyirwe n'ubwora bintu biryo wabwiye kunda no biryo byo byawe shemeriyirwe yabare nnyo webare program thank you so much
webale contribution yawe kunko bugamba ngcyatori yo moro wa mutoma nyabwo nti niyenje inge kinte kinsakoreri tubworo it's all about being contented korerere kintu ukachitu aho kanica baratari kintu cyunye ngo kunurwe cyawe ugonga oriyo noriya noreba no you know why shereke byapa rero kaguma kubari imvumbura atabwo no kusinje korerera araito abentu shoma degree omundaga tujangu niyo bakujetera award it's not rewarded it's awarded nebintu bibiri bitakushana no gikorerera ogihereza bagikwasa kungato kake waje tumani bantu mwe atinya ninji kunda noti bir not mwenda noti ina mwenda nuko kasuma kuru kurabiraho bambi ojiro kuwatutangaza ogwe yajangwa bamwe nabo kushoborera baketegerezo kamangu echi wakora noti ryo tine kwera ricarira kandi okiryo shemeriro ngwenu iwe notugambira ki okwahori ashonga niyemwe tukugendera kuhendera akashonshireke kitwaka akagamba nitwe domestic violence ubutabanko bw'umaka okutuntuza abashija sofa niyo muri okutuntuza bwa okutuzayo no mare mutakugamba hati nyenda ngo aho gambi nena wanyimatani cyaraho hello yes orirota mchendeze volume bantu yes orireje zawayo bantu mwe tuza kusima batera abwentekateka hanyu no kutensa mutyo abo kuba knowledges nduba tuenda turuzangane umuryecho domestic violence mureke tugikombere hereza n'amajezi akwana bajyango mushija tugana n'umukano ka mugenzi we kandi abatuganda nabatongana tubombeka hamwe mbwenu washanga abantu batandice kusyoreka ndo mu bushwere nintekateka if you can be a friend omurungi no kubahwera kureba ngo abantu batandika kugaruka kutebekanisa kugaruka hamwe korra hamwe ogumiza mu muyomba no mwaka wa muombeka kanyi ni 10 tuzikawa ni ngana zawo tumukuzuguma abantu bona bari yo mu kintu cyo bakweta marriage mugezeho kweyamba muri kubasa kugarukana mukaza aho dialogue muhuruzangane mwikirizane mend then numba muyamba nabana muzire otherwise yo yonga nka violence obutikirizana mukagumiza mu buri omwe nasiko mugwatire chikuyamba kushe no mwaka wa mukora sente nyingi munonga muhenda musoro winjire pace ya development tumukagumiza muyamba nabana mukuza kuzara abo kubana betaga obubugwaje no gukora mu kwanyu so mureke tugikombere domestic violence kandi heri let us address it kandi ngenda kubashaba uburi omwe no muringo gomutano abe namanya ngo niwe nabasa kuba victim ya domestic violence kongecha mani let there be communication buri chona kugenda mu misho muri tugize ukugamba when communication stops suspicion begins. Indeed. Okugamba no kwitu okuhendure mitima no kwarahanga ngweno katutegereze rahanga gumena kwatara uryomwe manyeri yefu muyomo bibi ito biba then kikugwa hitake rungi kibasa kwana kandi cyagwa hibare cyoma nenyenyezo kitorotora then nanece cyagwa mahwa kinyongoroka kigeza aho kityo bwe nabyo bikabaho mu kutandukana hati mbiza kwabiroho konko butwagamba twina masiko ngine owakubasa konokaho twahendera hanyo na mujurizi mbone twaza kwakira bisinsino nawe ije agire cyayongesererezaho nabwo nyuma shayishatu program ya sisimuka ebene hendera katumwakire akashanshara cyakamuze ibisinsino nakakushibwaho